Ma'am Mukrum dom nemberi basi impact news ni manu huna ki thromda ketremem premchana ma'am tam nokchari ngasi khana gadori matang ngasi Asian IM Ministry of Information and Publicity ne thator pachiro lamagi matung ina karigumba India lengak namadi India ki security forces singa tawriba thawng ngasi maka tana sum chatharagadi Asian IM na mokoi ga hojik leiriba ceasefire asi withdraw tawraga mokoi hanagumna leikiba yabagi oithokpa lei haina phongdorkiba wafam asigi manung chana kari karamba masigi marumda karam kurama wafam sing leiba yabage amadi kari othokpa yabage haiba hiram masigi matangda manung hutna khanaba ngasi impact news ki suro lingsin biriba si ahanmada aigi hek yeta phambiriba si retired senior SP Oza Posangmam Sonamani ni Oza Utram Okchari aduga mathang lingsin biriba sina social activist oi biriba Oza Ramthing Hunyo ni Oza Utram Okchari aduga mathangda yet ithang thang muda lingsin biriba sina Armed Forces Ex-Servicemen Association Manipur ki General Secretary oi biriba retired Lieutenant Colonel L Manong Mani Oza Utram Okchari ai ahanba wafam se Oza dana lag sake Oza sumaina akhoi Asian IM na jik yamna moina yamna nuaitana haribasi leinakhiba ground rules singa si Indian security forces singna thugairaga leinakhiba understanding mayam du loinamak namtharaga makoina apamba sum tauba sinadi makoi pelak tabak kya la pagalorena asigumba thawong singa si pendebana maram oiraga masi pumnamak na thairam laga ceasefire si withdraw tawrakanda hanugumna laikibagi wafam asi pongduragli amaromda ground rule thugai haibasi Indian security forces singnasu Asian IM thugai haibagi charge mayam tawi mamangda adi Asian IM nasu amuk security forces sing amadi maruina NIA na ground rule se thugai re makoiga understanding lekhiba mayam adu loina mak thugai kanda lainari ba wakalon tanaki ba wari sanari ba si manglom de changchen ba yabagi otokpasi sumusum mami samakpagi ofam ma thamapasida ahamari ki thambini asigi numisida masi topic se yamna kitang sensitive oi vai tare adunai ahambada impact ibu manu hunda yengbire ba mayam sida ai public sida ai norukna kurum jage number 2 da koi sonda lengchen bire ba koi ki panelist mayam yamna experience leru ngatani koi di makoi da sai kano yawu sida ai yamna harauje Number 3 da aina nolukna khurumjaning base yamna thapna leiriba koi gi NSN am gi mapu biriba leader oi biriba koi gi mayamna ugi salni koi respected awo tingaleng moiba amasong mahaki loinabi ani ikrak mibabu yamna respectfully koi norukchage masi maramde makoi leadership sigi matungina makoi na laurok decision dui matungina koi tungi future gi Manipur dada natana Nagaland Manipur Assam Arunachal na singba sida leiba koi public citizen mayam si makoi gi future si lepa do aduna ai ngasi makoi da yamna respectful ai kino tujabani next point sina koi NSN IM na hoje habi reba moina thadorai ba kano si ngasi khabar se da yawuri se NSN IM threatens to withdraw the ceasefire haba ata hoji habi reba security forces singna ground rule thugai haiba du di mokoi gi MIP na thadorok cherol se di khabar gi matungina the last 2 decades ceasefire has been broken in violated innumerable violations of ceasefire ground rules by the security forces haiba sida hoji lairiba kano akoi ki last past 2-3 years yeng batarabadi ceasefire violation si yamna kanna di leitabra hina ai khanjai okay kari kino da ceasefire violation to bataradi yamna chawba wathok yamna leigada bani adu madumakti under control lebra na khanjai mathang da ina thamjaninge point je akoi ki mohoina NSN threatens to withdraw haiba Ada makoi na haiba issue tauriba MIP ki through the issue tauriba statement si makoi withdraw to ghe haibra natraga moi na threaten taurok pa haibra musu lai masi mayam mi jeng na threaten to bune na lobu ye natraga na moi na isam tam na khoi si kano khara lai re ceasefire de sidai withdraw to ge haiba ma there are two koi ki one kai interpretation hai tare
ada NSN sina tok khiba yai tok taba yai ceasefire sidagi peace break akoni chahi kunitoi sangna tawra ku sidagi tok khiba yai tok taba yai aduna simbal leire kari kari leiba but akhoina hojik khantha gadawudi ceasefire si tok pa taragadi makoina hairi ba tok na hairi si kari maram dagi no sigi moina si statement si pire kari maram dai no ha si kitang analyze to buma darkar lebra ne kale okay makoy si number 1 da yamna frustration oibadagi yam sounding badagi kari gumba maram da yamna frustrated oibra sounding ba oibra adugira or natragana koi gi wari sanari ba party sing ai tare india government ki representative oiba amasung NSN ayam ki moi gi leadership sing duga makoy yana da ba koi mistrust distrust sum develop tor pra habisi ba ahum suba reason oiramba probable reasons ina wari sanabasi sangmun gra sum sangdok gra haba koi senwa da ga yawa koi court chaladi tarik pe over tarik ai bodo adu mai tawram jala kana du dagi moi si pena da na ai masi lotion man phare haba ki kano na tra tok kun phare haba ki impatience am lakwa ma mari subada oiramba yaba kano se makhoi na hare ba hojiki allegation du da NIA natraga koi gi magi or government ki organ oriba si sar sida yaw riba kano si NIA na hojiki madam lemla si pha badagi matang 73 lakhs la kano airport to fly adu to dimapur da Nagaland kari da search kari to badagi unauthorized natraga thambaya da posting file korean to badagi adu na trigger tawrakpra haiba ma aduga last reason possible reason aina yengjam sida amadi is this a new stance being adopted by the NSN I akoi ki art of war aina leiriba akoi ki mayam na kambi ba dudagi kano si lesson si tawraga moi adudagi param tawraga moi si are they taking a different stance now so that moi na akoi ki central government si na traga wari sanai si da akoi ki pressure tawna ba adugumba stance lawribra haibasi masigumba reason mari sidagi henai thoidokpate reason lermotong mante but it has to be out of this one adu mayamsu atai ju leberam be okay si statement pirakbai maram si or mane khanjai okay yam ngai je habdi makoi goi ba haibdi NSN IM goi ba tongan chain ama makoi gi wari chana basigi manung chinna makoi na sin ba strategy ma oi bazala haibsi su yamna khane ningai oi ba haiba phom chine ai makhata na jaram thing lak sake aja wari charak pasi kuire matam si chahi kun gum doi lokchula ba haibsi yamna sanga matam ni masida makoi gi ruching basing alo chula ko yawrabni adubo asukui matam asi masigi chap chapa wari shin purpang amna sum lalek pasina maram moraga masidagi frustration lak ba haibtare fed up lak ba sugu mayam sina maram moraga misunderstanding se day by day sum create up torokpa aduga masidagi mok hojik sina mok makoi thoi ba wafam si matung ina di ceasefire fawba kogi withdraw to ba yai haiba wafam man lakba aduna sum wari saba si waro shin mo porok pai mota sum delay to sina maram oraga asigum kaya si tholok pagi kogi maram ma soiba masidagi kamai yeng biyoja matamdi 23 years ceasefire tawna leiba haibsi taibang panda thokhiba leite any ceasefire is chahi ama tangkai ani phau phana de ba ko adubu akoi India da di ceasefire si chahi kunhumthoi pha khre pha da la pen lamgni ko ceasefire action tawba the chahi khuting action tawraga amuk indefinitely action tawraga tawse akoi naga su pen lamgni madubu muibana taibang pansida show tawbisdi akoi naga sidi amrak lep khrodi kai de khodi thongri phawba madu thongri phawba akoi lep kani haina ceasefire si kuiru kuina last chance pi se haina adumaina chahi ju 23 yaura khabne madu ama ani shubda makhoina nungai tri si kano khabar da thoi se si nungai tri si alemla jamir bu phab si kari gino mantri maji NSN gi mantri ni mantri singbudi armed forces pai bi ai haiba makoi gi MOU da le mantri singdi
ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯦꯔꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯌꯦ NIA ꯅꯀꯣ ꯇꯦꯔꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯤ NSA ꯅ ꯀꯅꯥ ꯐꯔꯗꯔ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ NSA 나 울파기 인디펜던트 어저께 시스파이어도 야우드바 강부도 모두다 पैसा 피해 할수 있대. NSA나 पैसा लाउरगा UNLF 다 पैसा 피해, प्रिपाक 다 पैसा 피해 할수 있대. 모두 마음도 토키대봐. 모두들이 테러 그나부 펀딩 떠브라. 테러 펀딩 떠는 바 하이나 NIA나 머럼 no 아마 부토이야 봐지. 아두가 무슨 또이나 레이트 떠우세 ceasefire ground rules the yengo ceasefire ground rules da army na NSN bu raid taw ya de have yaw bune kari gino ceasefire si India na thuai raga raid taw ra ise kari gino ndo the ceasefire do Indian army na kai banatra ceasefire do NIA na thuai banatra aduna lahan si Nagaland shu kyamuk raid taw ra Nagaland kyamuk su pha ra muka mantri gi yum chala mantri bu pha su yaw ra kem thugai bu su yaw ra Nagaland da madu kum du yam lai ra khoi Manipur du su lai ra madu bu ceasefire gi ground rules na di kem raid taw ya de haidal yaw bune madu raid taw ya ri si Indian er de kri gi ya ja lo si su hangninge aduga alemna jamirbu phabsi madi mantri na jathok tasin tawda dum phabsi phabam thokte paisa puragsu paisa du organization gi puthok pusin tawbo eramuni organization jingsi India na paisa pibanate tax collection ekhoi gi nation gi tax collection ekhoi di tax ta hingdabne haidna hanadagi ceasefire gi ground rules matang da ngang na bakanda tax e khoi khomne ekhoi Indian gi paisa lo ra haidna tax khomaga dum hingla ibne ba mudu erdi paisa du lemla jamir na paisa paib do kramena terror funding ne haibno ba terror funding ne ba example sa amadu su pibanga mo India na adune aduga kari kuma NSN na ceasefire si kaidna tho abtar di kari thogra there will be bloodshed if NSN IM is left out of the peace pact haina misida how can there be peace if the government does not respect us misinido respect like join sarkar ani gi ceasefire tawraga wari sabda respect taw ba haragadi talakani na miso adwardi tala di kritokni kairani dana to aduna kai bu kana thokhalli India na thokpa natro to Indian gi sipai singsina adukuma toina tawusida akai atek si lakpane habdo aduna aidi NIA ne shu khrache chinbadi phai maramdi Modina peace product na ba na kan honari Modina khanga taw jala khangda bu jala habdi haibngamde mudubu NIA sina tawrbisidi Prime Minister shu kupak da thab ka chama na yaba sidi ojikti world la ekoi taipang pangi organization shu yam khang ra ba ekoi NSN gi sidi German da shu adagi America da shu America gi representative mi kunna Prime Minister chithi irakpa khotpa hanagi kano President Aman shu Prime Minister da chithi irakpa gi German da Netherlands gi mayam amashu ngarang lahan maksu organization international organization ni phuna shoi tawraga thara ebdo muduna NSN IM gi sidi yamna light oina lawdubna phai haise haining yam nungai je haibadi NIA gi ahenba thongna maram moiraga sigumba koigi ceasefire fauba withdraw to buyo pham asi lak nambagi machak ama ohele ba pham ni ai makatana sanam lakchage ground rule gi matang si mu matamda akoi 2001 da Bangkok declaration naina Manipur da ceasefire extend to ya roi na haibu pham si da pham moiraga chaw ni ho ma hauki bani Manipur chu tungan ma demand am lai jarim ni Manipur yam kai solpa ya roi haidana
ada masidai manipur manungda nation IM sing operate tobi matang da sadum maduda ground rule thugai haibigi matang da Assam Rifles ka di Indian Army singa ukhana gi buki amu su yaure aduga khogi camp sing thugai su ke am yaure ani sigi marak chida haibitare nation IM na di Indian Army na madi NIA na makhoi ground rule se thugai na haiba Indian Army na aduga NIA na demo nation IM na ground rule chung thugai na haiba ani se koina karam yeng be masi khogi nation IM side tagi pire iba allegation aduga muk somna kan side tagi muk ani sigi mak de koina yeng be masi kari kari le khogi manipur to oi khiba sing adu hoji oi riba sing asi yeng matung da Young Bio. Government of India ga NSN IM ga Shanari Bawari. NSN IM na tali with demand ase macha masunate. Say state within state tona tongan na flag view tongan na akhoi even currency bhau even defense bhau even akhoi administration bhau tongan leji ke hainta. Yes, this is their claim. Kana so kis haining ale claim mai dur claim ni and demand ni. Bharat Sarkar su NSN IM na gakta tan mang gakta pi betar ati state te kari thokani hai sisu angak pada khandari biri yamna luba kanoni. Ani se akhoi gi blame game to wagi darkar su leite loin achum mangakta ni. Adur ma takpir jam chumam lei. Government of Manipur, India government or NSN IM munna khangi Manipur ge territory gi manung da NSN IM gi ma ki kem amat leibe yade haine still existing it. India government khangi Manipur khangi adi Manipur government khangi loin se khangi aman loin kaina bade loin lei amata animak mana to mung de chummi haibe se gospel truth nate animak loin kaina ribni asiga hojik chahi kunnithoi hundu sujalakpada aya almost janabak leina kare kharabau hais we are happy oigidabni aduga madu oigidab simanung siga even alimla hariba nupi ase Mr. Phungting Simbrei commander in chief ai ma pusi jamun khang akhoi gi ceasefire monitoring group ki matam dasu ai kanauma achobo miyo yamagi makki akhoi senaroi na ai chamene bada ai phami ground rule akhoi dum tinai khoni loine kan toyo alemla hariba makki nupi ase maksana any sen khaplang da leram bani hana any sen khaplang digi maks somehow defected or natraga makpu pusalakna bo hona ba to digi mas se koi kilon sir haidana mas se koi minister ge level da moi organization da p ban have yes for example ceasefire rule lam da haige ngasi any sen I am na government of India na hare noina extortion tawriba gate ta mayam digi loriba paisa mayam singcha tawganu akoi nohi ge budget in goodwill gesture the nohi ge chahi mu ge budget p ge hai no government of India propose to ge yes NSN I am na hai no see akoi national ge tax ni akoi government of India ge paisa lor ai marup na hai ge de chummi but government of India proposal pirak pani ai nakoi digi ai nakoi gi state ki noi gi budget to kam changni 60 crore 100 crore chang with the akoi na funding tawgani noi mase do mayam digi extortion to bose NSN I am na hai this is national tax hai adigi government of India ga public mayam ati na hai mase extortion ni hai haji wok su tawri ceasefire kana thugai de I leave it to the wisdom of the public ai public ta thamge okay any aji NIA na kari tawi tawdi adudi ai khangde detail da akoi ne chahi tara terni par mamang retired on laksha banina amana bo kairabusu ajiki matang da neither the government of India makhong amu handokpu yade nor NSN IM for example jengbiu Mr. Moiba one of the most world ge afauba akoi gi visionary haibatai ko ai mak leadership ayam thagli ma se yam na khigi far sighted oiba yam na leadership capable oiba leader man ayam thagle mapu masumaina ati si insurgents mayam ati country de leader ati akoi state to leader se man apaba saruk torbe ma se khara su copy to se ai revolution ho haiba moi the government in attack to haiba na chede peace is required to instill okay mayam public puna mukse koi shanti de lenar ba yango Phungting Simbrei sab ma mapan chat khre ma reportedly ma se China da amade mai manu pang singa ma chakri ako mai singa ma yaude hai as per the report akoi thodo pa koi ground da kari to ikhang but as per the report yaude hai
aina ji hangjaning di innocent I am the with my koigi with due respect innocent I am the jibu amu ani thur ke dorobna haiba reportedly commander in chief mak kaya kitang janing da bugum tobra haibe se sum report ki matung ina amung lai conflict lai bra or akoigi moi main topic tagi khaidok na deviate tawragbra haibe sum su lai akoigi Mr. Moiba now 83 84 guma sura bajan masu chehi anoire pothaning masu masigi ki peace sim tang complete settle tawraga masu pothani yes everybody okay praise to God man khali base shanti hoisana subject to Manipur state kaidaba that's all okay hojik yangbiu and I in it tori base and I say if I am not wrong and I in it tori base khushi the mat to yaroye Yes. kanaguma authority amadi who is the authority that is the government of India maybe MHA or maybe any other higher ups hata to we yaro not the NIA haibise they are just like a uniform personnel akoi yumba jatne akoi ki top akoi ki ecolon or akoi ki mayam chubu sing the order ma piraktar badi ai shani shawi khong din ko thang ma jan ban aduna government of India akoi appeal to ge you should be very careful at this juncture so also the innocent I am shu yam rejection ge dabni noina innocent I am na ji peace sigigi khong hangdora khong thangdora ba you will be nowhere public na no be respect tawroi ati underground organization should no in bu no the respect tawroi so you will have to be patient and you will have to take it up asumain to na threaten tawba khotpa maybe your game maybe your ploy maybe your own idea atu de khoi khangde ko adu bharat sarkar also should be very careful man hajik last stage your patanja sigam asumaina amuk kaithok kaisin am chingdok chinjin tawdana innocent I am the blame toba or abu innocent I am the blame game toba only two parties nakhoi ni hajik bharat sarkar ga innocent I am going public to shanti manghan ba public to confidence lehan da ba public ke thamoi da koi charang na ba mafam manang khang da public to peace lehan da ba se only two of you maramud nakhoi ni haidok pa yade nakhoi ni thap na lithok pa yate whatever might be the reason you will have to resolve and you will have to solve at the earliest for the larger interest of Indian as a whole. Adigi mayam prum lady punamak akoi Manipur the khang ati state the labor pun khang adu aman hali one cannot blame that innocent I am that only government of India is torturing us or misbehaving. So also the government of India you cannot say that only innocent I am is bluffing. Somewhere something is going wrong. Manamudri nakoi any group any at this juncture, please come into an amicable settlement at the earliest. Amanamuta kanatogunu chehi kunito kang pahibasi yam it is long too long. Any liberation the country view matam queen sum changaba liberation the some missing ninghanari hajeru kaidu the kayam queen to good adi surku to fokon pareda kayam gonna kangani say example show suspension of operations come prom lady bapuna came the Tamjangani, Mapiman Pajan PVD, Pasha Pajan PD, Moina Hybrid one foundation to the came the Tugariga Lone chain Gramujangal the Mulaito. Other it is a pretty long, more than 2 decades. This is really high time, government of India, we appeal as a public. And innocent I am, you should not afford that you are walking out. Madam, the people are watching you, your leadership, your all kind of your approach and to earn, to yearn peace. Mother Nokoyani Pazana Taishalu, Pabinaraga, this is my humble appeal. I will say, Ahambra Tamjiki. Yam Nuaja Habadi, Nakal Ani Magna, Yam Chicken Gadava Matam Masida, Amana Mabukuna, Legati, Adi Maki, a Pabo Uro Pamduni, but I'm sure to break a Mojaki break, but only I'm to the impact news to me in Dadon Lebu. Mayamukatan Mokchodi, Kanam Liberty, Asian IMG, Ministry of Information and Publicity in Tador Kiba, Karigumba, India government of Jito, Ribatong, Sing a Simhatan and Tauragadi, Sispayara, si withdraw Tauraga, Hanagumna Makwegi, Stenadodum, Derek Pia, Haibagi, Wapamasi Matanga, Karikari Laiba, Duga, Masigi Nungi, one toxic Karikari, Webe Yabagi, Habi Hiramasi Matangani, I Makatana, Ujam, Nomatan, Kolaksake.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2002ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯒ NACNIMꯒ MOU ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unlawful activities prevention actꯁꯤ NACNIM ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ MOU ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯂꯦꯝꯅꯥ ꯖꯃꯤꯔꯁꯤ NIAꯅ ꯐꯥꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ NACNIMꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ MOU ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ unlawful activities ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ MOU ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯒ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ NACNIMꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯝꯆꯟ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯃꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯣꯝꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯦꯗꯝꯗꯨ NIAꯅ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯛꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯏꯌꯦꯅ ꯋꯤꯠ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯔꯗ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯡꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ Okay, agreed. I mean, is right or wrong? When collectively, yade abdo 73 lakhs pay hai wo cash to Delhi airport tagi pay mai ki masaga ko na tar baggage ko na pay hai abdi. What was the tax money doing there in Delhi? Have a question number laga. Adu abdi akoi moina propose Nagalim or moigi koi dreamland hai ka adu ki moina khanjari bidu da adu manung da tawo eragadi. Yes, there is some kind of madu legal not authorized way have not. Okay. So I the fire haragadi moin collector upani yum the kungangari chala kungangi mi sing national workers in the koma pune have it. Okay. Daily the fire have or the kitan the there's a matter of suspicion Hydra koi aduna NI and madu tarubdagi madagi matang trigger torpo or may aduna sai reason mari probable reason mari duda amadi adunara haibadu aina hajigidu number 2 the moina ground rule kanogi hojiki minister do as a kilometer by madam 5 harbes he masagi unlawful prevention of unlawful activities act makha the fari bura natraga ceasefire ground rule ki thugai bagi fari bura habadu chapcha baje koi khangdri so far koi public na khangjari je ceasefire ground rule sigi matung ina koi ki leiriba designated camp sing sida makoi si legada unai makoi ki chatung sin movement ta mapan camp to da ki thorok bata adi as an ordinary citizen amo oina moi identity card se pairaga chatkada unai but without arms outside the camp they are not permitted to carry any arms aduga kilometer khara ki damakta moi khulai pairaga chappa yabra yadabra de issue chapta adi khangedre but adubu yarigai mokhoi designated camp sing sida koi ki weapons and arms and ammunition adu thangada bani adu mapan chalap ka adi as a protocol sai ki man mapan chalu du khulai yaurna na tak mayum da kaida samibudu moi ki standard operating procedure ji yawra yawdo is it permissible haibadu malai adubu NIA na maduda charge tawra phaba oragadi if the NIA has taken that arrested that from her place or from Delhi there must be a reason for arresting NIA is who there koi ki masagi ho ja tamas molan habi gido they also got some instruction from somewhere instruction ni matung na si paisa si iswana si pure na tar si tawra ki khara section number caution tawna bani khangde ama tawna bani khangde si or it will reach the wrong person haibagi adu ki phaba or bai hai aduna madu ki ground rule tugai de have the koi sabra du koi su khang dam na khabar da
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯄꯟ ꯑꯦꯃꯨꯅꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯦꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯅꯤ Okay. ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯔꯥꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ let us assume that they are there part of the ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ 31st ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯂꯥꯛꯄꯩꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯐꯁꯦ ꯁꯤꯝꯔꯦꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯌꯧꯈ꯭रे ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ through other channels other routes adubu BP 130 to 120 gi maraksida leiba koigi ukhul district ki west eastern ukhul district ki aduda leiba huisu tusom chamu sigi mayam si khamasom si mayam si lalaga sing du lalaga somrat ek chang du ni 125 26 alai dagi changa tusom dagi changa somrat ek dagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯌꯧꯈ꯭रे ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ they have to cross Shan province they have to cross Mitkina they have to cross Bhamo ꯑꯩꯈꯣꯏ Stilwell road ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ second world war ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ so even with that mind ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯟꯒꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯡꯒꯥꯏꯁꯦꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSCNꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ 400 500 whatever aduna yamna line movement tawraga yunan yawgini habisdi ai thajade I don't think it is possible Okay. hoy adai dal leramba yai ada ngasi gi surveillance capabilities of the security forces yegadi Hebron dagi oking dagi lanthok da mi ama khatang chalasu mi chama chalasu they will be tracked koi ki intelligence agency mayam lai koi ki security forces mayam lai adagi gadgets satellite thagaliba mayam kai there so many the capability of surveillance is very high ada moi yam lai na mi chatru chamri jama chakre habisdi ai hoi khara nantho ba but how far is true I'm not confident about it adagi amana madu da chakhraga kayam kanna mohoi the military capability of those 400 be able to support nasagi from the ceasefire tornado muscle flexing the opposite will that be sufficient leverage for the NSNI yam chawo question am lai aduna masi ge je aina aigi wakal dadi hoji hoji ki tena dabagi nasagi one of the reasons tawraga muscle flexing tawuni masi ceasefire si threaten tawuni haibasi threaten tawudam oisanu ceasefire si tokadodi mande aina haigi Okay. I'm going to have the ina ko ki tungan ba case lokala ki ba fa ba matang asim ro ina mo koira su instruction ma pi ba yarong modori bani aduga hai ri ba mo koina tax collection gi money ni hai ba du madu makoi gi territory gi wang moda kari maram gi problem no hai ba gi question ma su sawng lai hai bani aduga maru ina Myanmar gi Shumra tractor 400 muki NSNI mi personal chamri yaw ba asum labal keno ma kangbu ma lay kre ba wapam masi othokpada waga da wapam ogini maramdi hari ba pham nu yawbu matamda yamna wana thokada amadi India gi hojik lay riba kogi intelligence singsin maru oraga madu othokada mande adu makoina hari ba ceasefire se withdraw to bugi threaten se tawbuda kogi support to boina su ma wapam sing si hari po oram masu ya ba wapam duni ai makhata na jam thing laksake da kogi nation am ga India gi kogi wari chana ba India ga mi wari chana matamda akoi Manipur se masi include to si maruina koi Manipur da koi Manipur mo kai shok ta ba Manipur da hojik se hana Manipur mo kai shok ta ba Manipur gi saktam kai da ba haiba da gi hojik china mo koi gi territorial council gum ba sem basi su ya oi haiba gi chaw ba yamna chaw iho hom leire aduga masida maruina koi gi Manipur da kwai da gi chaw ba loop mari manga na punchalaga kokomi haina seme kokomi ga nation IM general secretary wa diba hojik Trinalen muiba haukiba January tang kun ma matkoi da Hebron da unai masi una baji yamna goodwill da haibitare
amaga understanding punaraaga akhoi maselgi marakta yengthina dabida purup maselgi marakta yengthina ba yaudana oroisin si purakpa yabagi haibadi wari adom na changshal laga yamna agenda yaudabadi yamna chamna saba wari gi type tadi pongdok piri adu masida pongdok pagi matungina ba akhoi madugi khongchit adu da ko komi makai de gidi yamna clear oina thammena haina takpire mkoina haibasi manipur manungda kanglup purup ki mingda tongan ba administration territorial council na singba sembasi tawbiganu masi akhoi manipur miyam na yaroi haba phamsi yamna senga thamami hai aduga maruina akhoi masel gi marakta northeast ta leriba maruina hojik leriba issues ki matangda manipur nagaland asugum leriba thagnari ba state sing aduga leriba proof sing asigi matangda koina karigum waroi sin proper matamda atopa third party ema for example india government na makoina waroshin ohengumsi makoina decide ohengumsi gumba haibai wafam singida wafam yam khanaki haibagi pausu lai aduga maruina kogi muibana su kogi leiriba proof singasi punsel laga akogi tungi oiba koisi punsel laga nusisana na tungda yamna afaba khunai ma sembagi tangai padana koisi punsel laga masi akogi an misunderstanding myam si kokthok naraga punna koisi nusinan laimina be wafam thamlak be wafam leikre ada sumaya sum lakpa sina akoigi manipur amadi nagaland aduga NHNIM ahum sigi mari si tama sum pagalakpagi mami amadi uba hai bari poro sigi matungina aduga nakal amaromdana madugi hek unagi ba adugi hek nungan mada Arunachal Pradesh amadi Manipur da tungan ba territorial council ama sembagi paw musum lakpa masida mayamna chamamna ba amadi pok pai batare goodwill mission yamna fazana wari sanaraga nusi sanana wari sanaraga somna kanda ama amuk lakselebsine kari maram gino ikui dana mo nation IM threatens to withdraw ceasefire hai ba wafam musum lakpa masina amuk mayam si amaga loi mak twist ta holaga asuk sawrba issue ji amuk hena sahun ba yabagi otopa masu lakpa kai thamini Misi sidi NSNIM na taunate sidi India gi inherent character of Indian politicians madu phongdok pune karino araga Indian politicians se sincere suwai oidabne any issue the ko any issues relating with the different countries misi the sincerity si leitabne aina toina sigi impact tv da in toina haibse America ki president amana aimsi yam toina haininge maramdi American Richard Nixon na mashi jingaida magi biography da Indian beware be careful of Indian politicians they are never sincere siniko they are never sincere they are never faithful they are so haughty haibne abje khwaidigi politicians in the khwaidigi phattawse machine haughty faithfulness leitaba sincerity leitaba machine aduna India na chanaba game ne karamena chanabra araga Nagaland di proof tareche faction tarechi ya graba makhoi di flag shu lawjar roi akhoi di hujik si constitution nijar roi akhoi bo hanna shoi tauna khrase aduga hujik flag ka constitution si yabra yadbra ji tana khise haina dum ya graba muduni modina Arun Ravi ka modina sanari se nagasim dusi bu karama thuaisera haimne ba aduna mudu phajana success oigre public na di Nagaland ki public Manipur ki thamki je ko Nagaland ki public na di yaad hai ba mudu proof tared na pam bisi yaad re reject aw re ba chief ningthau sing ge association na shu naga ho na shu to ka tribe ki ho sing na shu es mudu di yaro hai koi ho kno constitution law bu shu ya ya de haina lai re ba do adune duga akhoi Manipur gi da ngasai ga hairiba kokomina chalaga ngang ki ba duga halaga makoi arepa ngang ki do machine we are brothers and we will be brothers forever we too can certainly be one but through freedom haina mishi muiwaga Isaac Suna day 12 April 2001 da declare tawramni ase aduga misida maiti ga akoi naga se mafam amadagi lagminabni matam shu amad lagminabni matam adudadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯝꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ thousands of years chakra mudu lagminne haibnebdo aduga mishi ain pavdi ngamaroi mdu pabiragadi mishi de yamna deeply politics involved taumne maiti gai khuise punna tawrisina launa hojik ai ceasefire tawkhre mudu ceasefire gimunung da public sing ju kri pamra haibju hairodna aduga underground sing ju kri pamra hairodna aduga negotiate tawmina khrise haibse mana 2001 digi ngang lei re habse mudubu akoi mete sing che public tegi shu voice amata shu lei tre akoi ye sovereignty gi matang ko public tegi shu lei tre ane akono ma ko ye tumu de lei riba underground sing tegi shu kari pam ra habsu hairak tre aduna masi di ai di mudu public tegi di ko gi manipur gi territorial integrity aduga manipur gi khodi tuan tuan ba lei river state sing khodi se district sing asi kai dena ba aduga masi territorial council sing kai dena ba yam kana di constitution lebne da sing tang da mudu bu ekoi naga sing si di territory gi sunate freedom hai na mudu bu live ne ba adu mathang kumtharaga hojikti territorial si di sipau ding ekoi naga gi tongana dum leijage habdi yaidna haina ख्वाइदगी पिकपद हंथाख्रबनेबा मदुदसु यारोय हाइबदगी होजिकती फरेबदटी करमैन तौरगा अपुनबो ओइन चप्प याब्रा हाइना ngarang gokomiga ngangnabसु ओइरमबे याय ai करिनो खंगदेको मदुबो होजिकती अफबरोमद चक्सिल लायबदो अदु मिसि कांदा अफबरोमद लाबकानसिदा पब्लिक नसु वेव अमा अदुगा आदिगे अंडरग्राउंड सिंगसु वेव अमा लागा तौरगदी मदुबै याय मदुबो मिसिगी लारिकसे Parliament of India Rajya Sabha report number 213 ashida phajana yaugre masida report che kenona masigi chairman che opposition oibine che Padma Chidambaram na chairman oiraga masi India na committee ama semba madugi report ne ba masi parliament na place taugre adu masida loin ma history se yawe naga bu ceasefire taubdagi di north east ki terrorist sing north east ki freedom fighter sing mashi pura handagre khram di zero lai re aduga hojiti khwai di wang di manipur da 48% da lai re haina report phajal pi gre do adu ergdi akoi NSN che father of the revolutionaries haibse michi tholisi amuka ceasefire kai kredi aduga magi aning michi de shawhalagdi amuka rejuvenate amuka taurakne ba hojik ngarang maksu chatruk nipu asam de surrender taurai mudu erchu makhoidu ma chalam de be mudu atop kangbu चटकने अब माना ए एक नॉर्थ ईस्ट की हाउ तो वजदी पॉलिटिक्स खराब तोंगाना लाकदब निको सिददी पॉलिटिक्स एक फेडरलिज्म तौरसी हायना तौरगदी एस फेडरलिज्म इज द ओवरग्राउंड पॉलिटिक्स न सुयाव यारे इंडिया द सुयारी निको अदु लखोगी कैगुंबा हौजिक हाइरिबा अखोई पुन्ना अखोगी फ्रीडम गिदमक लांथिंग मिनसी संचन मिनसी हाइबा वाफमसी हान मांगदगी थमंबा तारगदी कोगी तुंगाना नगा खक्तगी ओइबा तुंगानबा टेरिटोरी में सेमजगे हाइबा वाफमसी यावमदब तारगदी हौजिक मणिपुरी मियामना हौरिबा हौजिक मणिपुरी मियामना एनएसएन आईएम दा मनि मुइबादा थम्मीबा वाखलोन सिंगसे खलमदबसु यायदा अदै मखाताना असरम मिलाकजगे हौजिक हाइबिरिसे हौजिक कुकोमी म्यूट उनरोरे यामना फजना नुसिनाना वाई छारखी हाय अदुगा हाइरिबा अखोय मसेनसे पुनसिलगा अखोयगी ओइबा तुंगी ओइबा अखोयगी खुनाय अफबु खुनाय अमा अखोयना सेमौसी मसी तंगाई फदब लेरे गाय हाइबि वफमसी कदाय फबु ओइथोकपु याय हाइबदि एनएसएन आईएम तालखिब डिमांड खुदिमक मणिपुरगी डिमांड खुदिंगी मनुंग अखोयगी डिमांड म्यामदि मनुंगदा मरुइना मणिपुरगी मनुंगदा मियामना पामदब कया अमा यौरकपसिना मरम ओइरगा एनएसएन आईएम मरुइना टीएच मुइबासी मणिपुर मियामना यामना नुआइतना खनरखिबनि अदुबु हुजिक हाइरिबा मखोइना वरि सनाबा मतमदा यामना नुसिनना अखोयगी ओइबा खुनाय अमा सेमनबा अखोय मसेन
ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯣꯏꯕꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯥꯎꯠꯂꯣꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝꯒ ꯐꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯅ इन एनी मैनर इन एनी वे मणिपुर के टेरिटोरी कायबदे सुया यार आई वाम तांगजे दोमना कोकोमीना मोइभाग चलगा वरी साबु कर गुड वेरी गुड गुड विल जेस्चर इनवाइट तोरी चटप कर पई करमाइन पुन्ना खुनाई से हिंगमिन से गायबा यस कोकोमीना मसे मणिपुर की टेरिटोरियल कई काउंसिल मसे ताहुन बिगनु हाइरदी आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कोकोमीदा ओके सी तोबु यादे हाइबम तोक मरमदी मणिपुर के लेंगाक असीदी मणिपुर की मणिपुर दे लिबसे सगै कुन कुंथ्रानी ओके जब तौबु यादे हाइबो हां तौबु यादे मसीदी अकु टेरिटोरियल मसे टच मसे यादे मसीदी अति खन चानबो ओरदी कोकोमीना हाइबदो आई मसिगे आई रिएक्शन तौजो मरमदी डिस्कशन असे ममांग द खंड येंबियो 2001 2 दाइदा सिसफायर अनलिमिटेड की मतंगदा अंगकपद लान थोकनखितो मतंगदा मदो अमुकम रोल बैक तंग तौखि मरमद्र हजिक लेरिबसे नागालैंड की नागा सिंह न तानबा और मणिपुर के कोई चिनाव सिंह सोन चलगा तानबा इट इज देयर विजडम कोई किसो कोई हाइनिंग लेते नागालैंड इंडिपेंडेंट फंक्शन आई एम मोर हैप्पी आई फ्लैग पार आई हाने चेन के नागालैंड की फ्लैग तोंगाना फंक्शन आई एम मोर हैप्पी नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशन तोंगाना आई एम मोर हैप्पी मणिपुर मतंग देर आई हैव ए स्ट्रांग रिजर्वेशन ओके असिन हैबा आई एम वेरी स्ट्रांग मज एज ए मणिपुर सिटीजन अम होइना ngasi नागालैंड की लम खर ngasi मणिपुर की मियोई सिंग तान बतार बद व्हाट विल बी द रिएक्शन मसे नंबर 1 नंबर 2 अदुना कोकोमीने करी ताने ताने दे वी डोंट नो इट मदुदी पार्टी नि गिनी मोने चलुई मोने खंगदे मणिपुरी प्रजा मैम न कोकोमी द ऑथराइज तौन थाबसु थाब्र थादब अदुसु कोई खंगे दे मोइन हरकपना कोई मियोई ग्रुप करना स्वाइन मोइबु ऑर्गेनाइज तर मोइबु इनविटेशन तर पर चटपनी गुड इट इज गुड उनरु इकोनरी मोइबासु आफ्टर ऑल माउस मणिपुर गिनी लेर मणिपुर द पोकपनी लोइन कोई अमतनी नुक्सी चान कोई लोइन कोई हिंगमिनग दमने अदु एगी मोत्तदी it's my own perception, my own go. Manipur Praja Mam is a Kalamani. There is no such word a territorial council or Adugi district, Aduna Ada Aduda Pekeshon so. Manipur every Manipur state Katanar Patanjat, it should be enrooted from the government of Manipur in anything, in any manner. Okay. Machine Mayam no Kone Talibase. In Hajigibudo, Nagaland independent government of India, why you are delaying it? You grant the independent. Nagaland, let them be happy. Let them have a separate flag. Let them have their own constitution. We are more happy. But Manipur is touched over. Madam, the sentiments so ihajariba. Adubo. Anyway, Kari Tanari Tanade Karmai Togi, okay, Karim the Kangde. I know Suko Komide, I know request of Gik. My baga Kari Tanari Connery, Pajanadi, what is Shanamuna, Kusha Kangningi. Manadu Kokomi alone, not alone responsible for the Manipur. Okay. There are several groups, several people are lady ko. Mayam authorized to Rugachalu Busanati, Moi Buchalubani, Paikoli. Aduna, Mashi Yam Lubo Poini, Aduna Mashia Kanam, the Mashia Kamen Piba Koi Wai. At this moment, as you can kind say in a sense, I am gi ceasefire Kaibudo. In a sense, I am ceasefire Kaibudo. Tobiga, Tonbiga no. Maybe it is your plan, maybe it is your ploy, maybe it is your game. Government of India so divide and rule policy Tori, Hairi, how far it is true, we don't know. Party no any assign Hajigido. Sit down together. You have tolerated more than 22 years. Enough is enough now. Decide something. Okay, Wahangano. No any parties why we should suffer it. Arunachal Pradesh Mosu Wari Hairi, Assam Suwari Hairi, Manipur Suwari Hairi. Every time, every day, Manipur territory Kaibiya, they do Tobuya, the other Tobuya. Why we should go on talking? It should be reiterated in the practical way. Achum Masikari, no, I was government of India, you come out. Okay. Government of India, Akoi Bishu Sanabigano. It is saying, I am Bishu Sanagano.
Nagaland gisu sanagano, ati gisu sanagano. You come out with the truth. Kaidu wait the government of India, why you are playing this kind of a game? Ako'y kang mga what is black? You come out. What is white? You come out. Kari why you are keeping us in dark? Ngasi bo kanaso khangdi kari no haibado. Stakeholder of every and is I am government of India ka final solution like the stakeholder you will be invited high. Acha. Adu when and where? Haibu wahi malaiya ba. Kadungi how long that you are going to keep us in the dark. Adun mayam phajana masi party ni phabi naraga loisan biu thuna haibishim tang from my side I sincerely request the nation I appeal the nation I appeal the government of India I request the government of India but don't play foul don't deceive the Manipur people and don't deceive the don't try to play foul with the Manipur people I some government of India I strongly I caution you I will tamjige ngam nungajai haibadi hꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSNIM ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯈꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯃꯦꯜ ID impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ